Ahakoa te rū whenua I o tautahi kei te whakapono tonu ngā umanga tāpoi Māori o taua takiwā e kore rātou e tino taka ki te raruraru. Hioi, tērā tonu e tahi mā harahara. Mō ngā whakamahuki ka whakawhiti atu anō tātou ināi nei ki tā mātou karere. Kia Kingi Kiriona kei roto o tautahi. Kingi. No te rangi nei I noho tahi ahau me ngā kaimahi o te umanga whakangahau tūruhi o Māiwi, he umanga hou e whāmarama noai ho te pakeke. Hari kua katoa rātau I te hoki ki te mahi, aha kua te ruarua o ngā tūruhi kua puta I o rātau kuaha. E te tuakana e wehi, whakarata ki te tirane. He mahi haka hei whakangahau I te hunga tūruhi. He aha kua kaore he tūruhi. At the moment, I'm preparing that there are going to be no tourists. You know, our business is going to be basically 2 people a day for the next 3 to 4 months. Mai anō I te whakatūwheratanga o Māiwi I te praire, e rua noaiho ngā tūruhi kua puta I o rātau kuaha. I mua I te rū whenua, e toru te kau kē ngā tūruhi I a rā. We were having shows 3 times a day before the earthquake. So it's put a big impact on the business, not having any shows at $25 per person. We've already had to shut down one of our retail outlet and then merge that retail outlet as a result of the earthquake. Aha kua tēnā kei te whakapono te tāhuhu rangapū o tāpoi o tautahi. He ora kei tua I te awe māpara. I think they'll be fine, like anyone in here. I mean, the key, about 12% of the Canterbury workforce directly employed in tourism. And, you know, a lot of money comes into the economy from it. We've got to be positive. Ko te ū ki te whakapono, tētahi o ngā mahi a te whānau o Māiwi. Ko ngā moni mō tēnei ūmanga I kohia I te waiata ki runga huarahi. Nā te ngākau nui rātau I whakatū, a mā tērā anō hoki pēr rātau e kawe I roto I ngā rā e tū mai nei. Aha kua ngā uauatanga kei runga I a Māiwi a hei te marama o Noema, ka whakatūwherahia e rātau tētahi peka ki roto o Tāmaki Makaurau. E ai ki te kai whakahaere ānikora, me kore ake I te inihua I utu ai ana kaimahi I te wiki I muri I te rū whenua. I whakapāhokia hau ki a David Brennan, tētahi kai whakahaere rongonui I roto I ngā mahi tāpoi Māori I konei. Hei tāna I te wiki kua pahure I piki te nui o te hunga noko nei ki ana kuaha, mā te whātekau ōrau I te hiehia pēr ki te whakarere I ngā taumahatanga o te rū whenua. He oi, ko tana matapai, hei muri rāno I te krihimete, kātahi anō ka tino piki te nui o ngā tūruhi ki o tautahi. Scotty. Ka mau te wehi Kingi, tēnā koe moe nā whakamārama.